Pernah seorang laki-laki pergi jumpa Imam Ahmad, kalau saya tak mau ikut mazhab, tak mau ikut imam mujtahid, berapa hadis kena hafal? Imam Ahmad kata dah hanya 300,000 kena ingat. 300,000 kena ingat, dah yang ikut mazhab. Mu boleh buat keluar hukum. Dan Imam Ahmad masa dia kata tu, dia hafal 400,000. Kita ngaji baru 2 bulan. Sehadis baru hafal. Kullu bid'atin dalalah. Hak tu baru hafal, tak mau ikut dah ulama. Dah boleh tak mau ikut? Boleh. Ulama ni memberi penjelasan saja, nak suruh kita tidak salah. Tu je. Kalau kita pandai dah ya ikut. Kapur Batin tanya, apa syarat tak mau ikut ulama? Syarat ni tak ada saja, iaitu ulama ikutmu. Mu tak payah ikut lah ulama. Kat sini siapa dia? Ulama dunia ikut dia. Cik bangun. Aku nak tang mereka pun tang muka. Faham tak lagi? Bini mu dah ikut mu. Karuk ngabang kali cakap. Kalau ulama dunia ikut kita, kita tak wajib ikut ulama. Kerana kita lebih pandai daripada ulama. Batu anak kita kena pergi sekolah sebab kita tahu dan kita yakin cikgu sekolah lebih pandai daripada anak kita. Kalau anak kita lebih pandai daripada cikgu sekolah mari rumah kita ngaji. Jadi kalau mu tak mau ikut ulama boleh. Ulama ikut mu. Ulama mana nak ikut mu? Kita tengok muka lugar.